ikimenyerewe ku musozi cyangwa ku birunga, tuzi yuko ikirunga ari cyo kiruka, ariko ibyabaye hano ahahoze iriba rya Nangamazimwe, Nangamazimwe yanze guherana amateka yayo, none uyu mwaka wa 2018 nibwo Nangamazimwe yanze guherana amazimwe yayo, akaba aka kanya tubonye igikorwa kidasanzwe cy'uko ibyaye umugezi. Uyu mugezi ukaba uvutse hagati y'imirima yari yarahinzwe n'abaturage. Hariya hari imyumbati ko muyibona yose yagiye imanuka, none aka kanya Nangamazimwe yaturitse isoko yayo ibyara umugezi munini uruta Nyabarongo. Nk'uko tubibona hano hose ko hangana, amazi yaratugutaga cyane birenze uko Nyiragongo yarutse. Nakagaruka rero gukomeza gukurikirana umurage w'u Rwanda, amateka n'umuco gakondo, kuko aho tutazi ntago tuzamenya tutaganiriye n'abakuru. Dusigasire iby'iwacu i Rwanda.